Tresek lemam. Oran what we are kasilu and we are burtor or what. Thailand ka kan katla motai lakte ban katiaman an low and ritungata iban William Taiti of Begitar and one for a net and ka William Taiti or low and ritungata. Kaya kita nuyak ye o sekarang ni lah. Kemailan kuburai bang berkawan sansan. Main kot sama tukang level. Kapeng giongir harkatan kalameton way and pilik kata pesen kagan ulianir and sapel marupin and kokosan ekte. Ran what we are ran kesilu and we are toror kaisak wali. Monat bang berkawan tola man ulian ketiau ya tungal sakar mesikilan. Dan kedunen lang yala tungal seutarakan. Kawaw yala o kasaraw yala mong yung naman o aute kini kita sapil mar ng saraw yan. Pengen saraw yan kawikit kamarani kit nanat kan kati irekan kan mawang way o tawetan ongkal ngan kanir. Sibil samantar rail kan sedang wilam-lam ranwat pegu karbe kapete rail. O sapil mar ng saraw yan pili yang tuwetan yang kit nan wilam-lam. Kawaw ilaw kasaraw yala mo naman kit. Kasan kakan warong o katkati iriakan bahan mawang. Kapil marwe o towe. Nilimeta yung iro kapeta partiyo sa karatanan. Katawan William Kit nitasal. Nilang kabayaniro at malsampo mga siste. Amen. Kalangan on baronet tekabe kadlan asung madal yekbut uikan po na si assistant chief and kak katinan roll call. Senator Atstan Apram, Senator Kukuapis Jr., Hey. Senator Ira Carty, Senator Ricky Cars, Amen. Senator Stones Chariot Edgar, Senator Wilfred A. Chetmon, Amen. Senator Billy Edward, Isang mo. Senator Stevie K. Edwin, Senator Pecharico L. Irens, Amen. Senator Aurelio P. Chawap, Senator Tenny L. Le Pen, Amen. Senator Alfred San La Torre, Senator Edgar W. Licanet, Senator Tendi Tesua Louis, Senator Benjamin H. Litwood, That's great, man. Senator Makar Mikel, Senator Sheldon Chinet, Yet ngay man. Senator Nelbert A. Perez, What are you going to count it for? Senator Dionisio A. E. Simon, Senator Mitaro I. Simina, Senator Francis Costumram. Mr. Speaker. Hey. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan sansal magtry sa bulman ko koro magtry ka kadlan sa bulman tayo uyak pura mawa. Dan William Taiti uya sa bulman tayo sa karatan kapung. Nalan sa karan Mexico kapung lap ang pranilap. Sa karan Teboni o wawlap ang pran raksoko. Wawlap ang pran isoko. Wawn ko sa bulman likan ko nanalang ko na ang kanyay ko. Pautoror ang labalag kay balian triak pomocho government national, state, or local. Waun ke kabinet Pohnpei, Honorable Joseph. Waun ke karyawan kabinet, Honorable Movik. Waun ke siyong kapong labalab, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyong kapong kan koros. Asakset itungal wow, o Honorable Vice Speaker, o Honorable Senator kan koros. Waun ke kasampal ke lang samuro kan, o loisyo serisyo, so masakan, o lang-langan way kasampal nan kalarwad. Itungal wow, o men Pohnpei, koros nan chamberwood, nan kalal, mastikan kalal.
rakat o tayo upanan uyak upuran ranwat o pagkipais ka floor leader esito yang patyang tayo ay baan pagkita vice speaker ang kakalwa tayo nan uya laman ranwat. Vice speaker? Kailangan ng government speaker ay tungaran mawan man sang lele ang pangkupon. Kamugubro po yan kag tungalin ko tayo mau o ay tungal sa karami siguawan kag puli sa bulmamuyam tungal mapitay nilang ang pangkupon. O ang Israel labalabakan ang office. Rotong nanuisip wasan wilang alamut ay tungalwa bang kubromi. Palikuwawa ang kampakabayan Honorable Senator Scaros. Ibarawan waunagi Israel tuntatongkan may sopay wilang alaman man sang ranmut o patuan ko sa ranmawan kabing payamaw ang Pohnpei wasa suli pilipan. Mang speaker na wow isa kare kami umut kasambalwat pagi watawat walaltan journal and kapantala. Yaman. Chanchal, Kawait, and Vice Speaker, watawat walaltan sa Ulmatay Journal and kakamandala. Pwede miya kamagut o utuban kamaguto sa Ulmatay Journal kapandalar. Kalangan, Vice Speaker? Kalangan ng speaker. Pwede kira-kirakan bago tilalisuwa sota o taga Mr. Speaker Irawano ay man padawan pagi kan kubromi ng members kan dalam kakturak tiyang iraisuwa wali. Yaman. Chanchal mau kamagut dan katian ng beisuwa walu anson kat kilong kamutan ko sunit kan o resolution kan. Vice Speaker Senator Paros Mawal Aktail Kilkatla Motrail Bample Pone sa Vice Speaker Miguel. Chancel kamagut mamiya Thailand Torak tiyang standing committee report o the order of the day. Dahil Kadkadaur standing committee report. May report. Social Nine Speaker. Masoche ay panfleo po na sa Speaker, kailangan ng kubromi iman sa kare kami yung umutwot dalam kakturak tiyang ray sa kriyaw special committee report. Yaman. Chancellor mau kamagut mamiya Thailand Torak tiyang nambe Asia Kriyaw yay special committee report. Pagkiya miya utupan kamagut wok tayo Torak tiyang wok tayo Kadkadaur po nambe Asia Kriyaw yay special committee report. Paan po na si Assistant Clerk. Special Committee Report number Isak Line Risak Limao Mapit Legislature Bill number Lisak Wano Line Risak tayo. Sang delegation na pachotila sa Pwuhng tagan baliba. Nangan essential nito ang Assistant Clerk Kadkadaur mga report o iban po na siya Melal Chairman and Israel Nagkatila tagan baliba. Senator Edmond. Salamat, Speaker. Kung kating kubura po yung kakatayang patayang sa kartang wawakan makumin, bulyan tiya umutwat po sa karti. Nan mahal ay tungal sa kartang wawakin ko mo, Speaker, wawakin Vice, Floor, o honorable members kan karos. Speaker, nuwaw, nangyata ka mo kitiyo umutwat ang kak, wiyalaman ko Special Committee Report number 10-25. Yaman. Yaman. Lang mo kamagut and Chairman and Special Committee karos mautung kamaguto masa ni Yay Pwuhng masa ni Show kamagut paita pagya paita miya masa na ba Chairman Edmond. Salamat, Speaker. Kapraya ngay tungal sa kartawa ang kakpatpatuwa tapahan puromi ugtay karusiya. Mr. Speaker, kailangan ng kami essential mamiya law motion yung mapatulong sang Amen William Royal Authorial kan may Senator Likanat ma kapitulong ma pit impact and climate change on Outer Island kan
Hari kami pil kapkopin nga yin yak pateng right tun otoralan kan o ya totok assessment nan tun takakan. Hari jay mawiyawi ni June uno saya wat patuta sang Pohnpei o patutila punta kayakan lal sa Puapik nukuro kap nga marangi o karnis saya wat lal mo kuya totok tuwang ray tuwang masakan o pilsapal tator ni June isak silu ikamelil me o tapan report wa taman naman senator miar orang dah bayar report wa po ki korosmin wat takaro mangi o tapan report wa hari mawya wi sepatotaten June isak silu sapot deleto soang koros mau pil kapatayang natkin men pil antian sumao melel patunang Israel ulia pentakakan pa Israel enkakpin Board number Asia Clubnya Asia Clubmau. Itu om sakar kita mia kapatapat siyang ulia man outer island in sa Pwuhng nukuor o kapngabarang. Kamu Senator Lieutenant siyang kapngabarang. Kalangan kami ya, Mr. Speaker. Muna itan pato-pato kumkupre ay tungal wang pateng sakartan wang from PNP. Patuan wang kami Vice Honorable Members and 11 Legislature. Kabilang siya ote wang ki melen rail kan me pateng China gallery me sangat o men Pohnpei karos me pateng titian sebelum tayo iya kaprimen sang ranwat nan wasan sedeliblike. Mr. Speaker, kayan kak pateng ay tungkol chairman o pilsongen pagkatay reke me ikamelele en sansan. Kamelele me report me pato mo tay moment me sang ranwat kung pura Mr. Speaker ay tungkol kaping melel chairman te apa kita melel keep delegation special committee me pato tila tali second talita kalangan kami chairman o bilang siyo te kalangan ki Israel kan melel Senator Ludwig, Senator Simram, Senator Edwin yang pateng special committee report me sansan motan me sang ranwat Mr. Speaker ikamelele me itaran kawait kupratay ong irekan me ipatuan long nan sa pilmatay session me wiyawi ni 29th day of the 11th session of the Pohnpei State Legislature. Ari tame sansan may men patuan sa karakitan suwet moisono epitata belel kasampal pen committee komie itiata melel kabukogi committee kan me apali me assignon melel LP number 36-24 let me pitata designation niyo on sintagayo me di kapingamarangi ong substation and FSM surveillance pateng mo ibil peki saiwet and bill check impact and climate change bilansi water bill inspect melel infrastructure and state kan maybe for the reto ari sansalamau kawait kan uyapen ko santi and saiwet ne patodilap second talita kawait kan recommendation kan sansal isapetir kasik me niya paytek te kalelepet amami paytek anseu mau emenemen en kita berjalan kak eupene o sepangsong wiawan at karasen en apali ku prokan
mo ini men sansaran siwat sa kalangan Committee Speaker. Speaker, while Senator Lieutenant Namaura and Congressman Senator Pahrek. Kalangan Speaker, medyo tayo common na financial. Child Kommal Lebanon Show. Child Kommal Lebanon Show.
Ong nan sabul matay uya kupur o mona tay kombaldik tay katkat nan masin ben special committee report Aisak lebenyari Aisak lemau miata masin ben Speaker, kamu Senator Pahrek salaam Mr. Speaker. Sang ni ke-open niya ng common. Namin baroon ito motion ng Senagak sa pulman kita sa aming committee report ng Paisek. Special committee report ng Paisek sa Banyal Paisek Lamang. Amen. Chancellor mo kamagat kailan rutung tiyo sa pulman kita special committee report Aisak lebenyari Aisak lemau koros mautum kamagat masani yay uwa masani show kamagat paita tay rutung tiyo masani be koros mautum kailan sa pulman kita special committee report masani yay uwa masani show kamagat paita rok tay sa pulman kita special committee report Aisak lebenyari Aisak lemau Masular item ban special committee report ay pamphlet po na sa Vice Speaker. Kailangan man Speaker na wow sa karoon kami yung mumutuot kailang ka Pwuhng Pwuhng iraisak tayo pel calendar. Amen. Tansal kaway din Vice Speaker kailang katiyan po ng basic tayo yung pel calendar. Privilege my Mr. Speaker. Kamagat wo ang tayo katiyan po ang pel calendar. Privilege my Mr. Speaker. Kami Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal sekarang kaping wow kay panian padang ada sa Petroleum nilang ay tungal wala pang kupurumi pon ko melel ay tungal Vice Speaker ay tungal wow tororong sa nalay mo sa nataratkar ay tungal wow ban kuran Ria Honorable Senator kan Koros o staff kan may padang day my Mr. Speaker ay tungal privilege men paduan out ben sa matay pil calendar melel ang mebit LB number Rio kisi sa Rio laban niya Rio sa numawal G1 nan calendar about the one first reading aran mo de bang kadiyan na second reading tansal me kamodang ko Senator withdraw sang Senator Irene aledo wat kayo o assign doon kami di Kapadapat Finance o PWDC report mga altar nan sa matay sa sinayo kawit mabilmiya kay bangkad yang nan seriaw kim saglang watawatan dari kuya ben tatak mo konangan miya puan ka kapungala pasal paduan first reading o paduan ng second reading kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl pwede kawit mesansal kawitin kapungpungla bemiye o mone trebang kapungala ben pagabang dito staff kan oversight you metro apan uyaw ulit mo sabul mo kawit kaya imen pagkita nan sabul matay kalendaran ranward nalal makain na kamotang ko sunod Rio kisi sa Rio lebenyari sa Limau LT1 kaya cross out first reading o ulian kiti second reading o kamotang ko sunod word pan trebang katiyan ang second reading namawar kaya ban katlamawe o iban po na si Assistant Clerk Legislature Bill Nante Silip ko Limau lang Risak Limau a bill for an act ating a new chapter to Title 34 of Pohnpei Code to establish the Division of Petroleum Supplies within the Pohnpei Utilities Corporation to provide oil and gas distribution services and for other purposes. Ang nuwatawat kayo. Kalangan kaya kakan katiyan ang masa na iban po na si Chairman ng PWTC Salamat Speaker. Muna iban yang patro. Iman patro yang kuburan. Uyay kapim kang kuburan sa matay ko ito nila. So kita men yang patro sa bulma mo. Kaya bulmi o wow makumutri ang kaya. Puratonan mo alwat. Ay tungal wow bang kuburan wi. Guys. O yang ay Honorable Senator kan Koros. Ibang pagkita may Occupational recommendation in resolution delay la word check we had the motion
patokan recommendation and Riaman. recommend ma. Kailangan speaker kaysa pala ito maluwa. We have a motion kailan katsiyang namnasan pen Legislature bill silibuli limao lebinyal reject limao. Chancellor mo kamagut San Chairman Leben, korosmodung kamaguto, masani yay, o masani show, pag kamaguto puita, kabangkat yan ang masani Leben. Chairman Leben. Last speaker kaysa pala ito maluwa. Piluat sungusugan atlong EU division and petroleum supply of Pohnpei Utility Corporation. Title 34 and ating EU division what when kabali netlang gas o oil o what PUC and provide fuel or petroleum. I van need floor on introducer when it is away or chicken pilward kailangan. Kailangan Senator the Chairman Leben, o Chairman Leben, yield floor wrong Senator Edward. Kami Senator Edward. Kailangan ng Petroleum, Honorable Speaker, Human Kapangang, Chairman ng PWTC. Honorable Speaker, kung pre mo na ibang patch-patcha, ay chingal sagaran kay Bani, wow, kagpatcha yung sabol mo na sensan. Ay chingal wow bang Petroleum, Honorable Speaker. Occupational Speaker, Honorable Senators kan, iray staff kan, mabilyang patcha yung sabong may uyo ko puro may isang at. Honorable Speaker, kung pre may yung patcha yung Chairman ng PWTC, o pagi, bang Petroleum, o bang Petroleum, Honorable Senators kan, melel kamotang ko sa network ang gagan pacuan kupurmaw sang kupurmay long watawat kayo o kupurpur lang kami ng PWTC asan saler nintuan kawait na chairman ng PWTC kawait ki inangin kamotang ko sa network Honorable Speaker o Honorable Senators kan asan sal may inangin kamotang ko sa network salang gagan pacuan long chapter 34 ang Pohnpei Code ang gagan establish division in petroleum supply and gagan pacho kan the non-ops in Pohnpei Utilities Corporation kung gagan yang provide oil o gas ni oralap Honorable Speaker pamutang ko sa watch pagpag kupromi ikarkarak o kupran Honorable Centers kan chalang gagan kuprela watawat kayo o kapralang kami ng PWTC. Mr. Speaker. Kamulay baan po na siya kamaguto, may kuprohin po na siya mga Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal sa bal bang kupuro mo yo bang kupura kan kolos. Kapag di kawait mamaya sang Senator Edward sang ay tungal chairman ng Committee BWTC o kamutang ko sa net na sansal. Pagi kawait mamaya kamera maluwad pan kupulang kamti. Pasagis may man pagi committee and check. We read to the cup. And so, my Senator Ned, we are director in ETA administration was yung ata. Ari, pagi koson na din abasam, makasan na din abasam kalab. Pagi Pwuhng International Trade, abasam kalab import fuel o oil. Email at ako ko daan Petrocor. Ari, tadagan kami diyan lalwasa. Ay itong aliran kabadabat man, Mr. Speaker. Kailangan Senator Carl Pwuhng concern the kawait masansyal siyang kamuy Pwuhng o anuya ben kapecho kawait ng PWTC.
Kamuy Senator Perez. Kailangan sa speaker, pwede dahil ba sa kulman kita ang kayong watawat round cup na lang committee. Ngayon ako na ang instruction ng Pahrek committee. Luwag taklaan ko siya na sa panig. Ngayon, parawan sa ang title 34 niya chapter kayo ay tungal kalatak na awan kilong chapter cup sabang kilong section cup pan chapter kata eran ka kapureto kamawala tamiyan sawat pan ka sansan kapatayang ay tungal cancer bituwa sa sabon mendu kalan sipige Kailangan Chairman Anjayan ko kamelalame ira concern kasi ang value mohon ka kuya kaway itong committee melalong PWTC ni Railpan Kapureto ang watawat karyaw rubukaw karos mailan kagante ko apali nan report miyete masya na ben kamutan ko sunit kamuy Senator Simon Speaker, galangan speaker, actual sekretar mo pang kami. Vice ko, inapresento ng baros. Speaker, yang kasampal ki kamatang ko sinad ng patumon. Legislature ay set. Mintuan ay katarapo ko sinad ng PUCU. Liya yung section na may itong rail. Rangkak Source South, rangkak joint venture on power generation. O ay kawo mo, pit kapitulo ko itong kasapit at diesel nagteka ko ito ang kiyang nan machine yan. Sutra, irawo sutra cover inang nakabatang ko siya na duwat sa kusang apali. Mo imen kamiti ang kakjok niyarban kotyang nan masan pan. At kapatak patay yun. So, kailangan speaker. concern bil kasi ang value mo committee and bil kagante ira misan Senator Simon kamuy Senator Ned Kalanan kami speaker. Kamu kubura ko itong alsagaran wow. And patrang sa pulamangwe na sansaler nilang. Nan wasan wi alam itong alsagaran wan kan kami speaker. Wan ke vice speaker. Wan ke honorable senators karos. Wan ke Israel kan me yang wi alam wet nan salary. O Israel kan me pepeyan men kapesya kan Israel mamangi patrowan wi alam William Pahrek nan pinin ko kusunet kisakir. May Mr. Speaker, may pit ira magdahil so pa yung masani ang sukset. Ikapeng kiyo patang kupuran kawit koros. Apo kawit pukat o kawit kan maban patang and pisitikila. Ay men patawan nuwaw yata kamukit rutung de masan pe o kapitinek kapititri kamakamawi sa andre kan pagkiremen. miyete masya na ben kamutan ko sunit nasalar speaker ako mong po na si Senator Correct. Committee niya tayo ba kaparila watawat kayo committee and check no commission established by chapter 3 so ya ay general perform kailangan sa speaker kailangan kawait kan koros mesansala siyang senator kan kamel na makasyambal o chairman and PWDC yan kakan note o committee yan kak check rakasyambal bukaw niyaray ban uya parong-rong o reports ki mon karyaw kaibsak na matuwa kamutan ko sinet silip ko limaw lim niyari isip limaw masularay ban po na siya kamagit kailan rutung timasin koros mo utong kamagit masan iyay Uwa masa ni show kamagit paita harus mautung talent kamanatan ni watawat kayu o kaprala sa matay committee PWTC ran kak report mon karyaw kan saklan watawat masa ni uwa masa ni show kamagit paita o kay kamanatan ni watawat kayu o kaprala committee PWTC Ramawar ay pampliyo po na assistant clerk kung karyaw and kamutan ko sunit Legislature Bill number 24-24, Legislature Draft 1, a bill for an act, amending Title 34 of Pohnpei Code to eliminate mandatory independent reviews of proposed
new rates and to facilitate collection of payment for power, water, and sewer services, to improve the functioning of Pohnpei Utilities Corporation, and for other purposes, ang niwatawat karya. Okay, sir. Chancellor Mao, nituan Assistant Clerk, kay Kadkadaur, pangon kamutan ko sunod. Kailan ka kan katiyan ang masinipi, ay baan po na siya. Chairman and Finance. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga alwasapal, pangkupura mo yun, pangkupurakan koros. Nuwaw karakarag, ipada sa mga kamatin muni, o ito nga Chairman ng kamatin PWTC, o member ng kamatin PWTC, kamagad mo alwa talen kak, kuya kupura ki, ang karya ko kim saklang atawat. Kamadang ko sa number resak payo, laban niya resak payo, walti 1. Riyaman. Chancellor Mao, kawidan Chairman, koros mo itong kamagutom, asa ni Pwuhng, asa ni So, kamagut po ita, miya masinipi, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, nintuan wawa ba na ipatikiyang ito nga Chairman ng PWTC o ele pera kuwen sa matay tatok na special session with kawait mapit PUC ma ngater ari kupura Thailand kaksan o kupura Thailand kamamota mamia kamini momiyo ma ele yang kupura Thailand ma konengan miyong mawat kakbuksang tawukila induan kami kepada pada sign o ale dear member egwalman uchud Rupo kemat ma Mr. Speaker o ay sumawan mi po penakan makonangan mi an kak uyaw ay man patay tungal chairman ng committee PWTC o member ng committee kapadapat kamagat malwat challenge kak kapandela on last in run in special session what karyaw Riyaman. kalangan Speaker. Chancellor, Mayor, kamagut yu. Amo na iban po na siya kamagito. Pag-pray po na siya Chairman and Chairman ko kamu. Dagmang tayo kumban, then patuwan dagot ng kumban. Kahit kumbat.
Nan masin ben kamutan ko sundet riyasak payu lebihnya riyasak payu wal T1. Mieter masin ben masular ay ban pona sa kamagit memiayer Thailand kapantela masan o karya o kemsaglan watawat nimun sabul matay special session what. Wagi amia karya men ben kamagit po ban pona sa koros mautung kamagit masan yay Uwa masani show kamagit paita ruktai kapantelar kamutan ko sa network ni mun sabul matay special session what. Masular mabitata mauwa taiban po na si assistant clerk. Legislature Bill number Occupational and Recycling Legislature Draft 1, a bill for an act adding a new title 19A to Pohnpei Code relating to occupational safety and for other purposes. Ang nikaryaw kansak lang wataw. Kailangan iman po na si Chairman and Rosen Mao, Senator Net. Kalanan kami speaker. Dan patrawan sagara kuburkan may tungal sagaran wawan patpatote. Ni waw iman patrawan pata sa pulmong kamitian Rosen Mao patron wayata kamukit. Kailan lang ki kamutan ko sa nadrip ko pa sa kisula binyal recheck limao ang nin karyaw o kem saglan watawat. Salam mo kamagit sa Chairman Net koros mo tung kamagit masa ni A. Uwa masa ni so kamagit paitar biya masa ba Chairman Net. Niyaralap na Mr. Speaker. Recommit standing committee report number Riap Kriyaw Lapinia Rishak Lamau ang nin irakan maananan titarla nin tuan kupuran katkat. Eri ranwet isan wini o ngay tunggal kap punian kapurangan. Puyi kita ame mana kapupati patagi yang yailuman iman winian Pohnpei ni aso me miminan por atip sukan pipir sili memang sudah disarap and safety ay kalala bagre patrawan yang sudah kusunat ay imer niar la mimen patrawan sakar kita RR. Mr. Speaker. Our Senator Net, I've been appointed Chairman Carl. Tangan may Mr. Speaker, tungal wasapal bangko puro mo yo bangko puro kan kores. Ikabung ki Cairo irmao memianan kamadang ko sa network. Padawan Cairo irboy karwaru ki ko sa net mawad ang kacay nan moywat may Mr. Speaker. Ko sa network ang mga buhay safety and control covers. Ikamelelem kasambanin safety magmukit nan pasanta tao koros. Ikamelelem business kan kaunakan government kan kaunakan kasambal ke safety. Wasa choto nang ko sa network me son kasi lalap kamela lamang way loud way pa yang mo kan iray mo kakaya ngo bang kakaan kit che na pali iran ka way pukat sangan way tikik kai suwat kakaya tatwa tikil essential me lekin government che te memia business tabe Pohnpei no utan kama-kamakit project kan. Utan rapano chung sangon ko sa network. Puma government pampet ko project. Iray business law kante bangka kalede bo iray ma bangka meet requirement din ko sa network. Sangon wasa mo ko sa network pan-apply yang wasan tatak koros item wasan tatak yu metun tatak element tatanang. Sangan mamet panguyala ko santin sa matay government sangan project announcing solak sang contractor tik pangkagiyang
ale di project ko. Pohnpei niyan so me project tikin mogit o business tikin kan magna pali ibang karas ki sinjan paskan. Penini kin patyan kausan bilkin sawas. Sangon kausan net buat Pwuhng mata-mata kawata song kausan net tua doit uya mata-mata on way loud mata-mata on maslikin Pohnpei. Niya tay pan pokoto o kausan net di absuta pali yang utan uya pen yeya stama magmagit Pohnpei. And patunan song kausan net tua doit. My Mr. Speaker, kausan net what abil suta pali at project the construction. Abil ban lelang nan business chorus me government bang kausan net me asset. Kagade billen nan restaurant ab. Plan what sangon ko lab me ban pato yang option personnel peran kak we are training in safety yang contoh harus memban apply to government private sector suka melele mag kaya ko miya suka melele standard ko miya ansawat buka man lang ko sinad mabang uya kak mo. My Mr. Speaker, kangang kak uya yang contoh chorus business chorus memban ale di project in government anan contract ko bagi requirement din o kubu-kubura mesan salianan pa sa nung kausan net kan apali safety likin tama sa niya mesan salang kausan net po kag padot niya ng contract isudi yang kamelala masyo do kausan net so the safety kag enforce nan project site kan kawewo utan kay tang kawewo pung so the mego 100% my Mr. Speaker. Kausan net what mabil bang parata aramas lilang kawal utan lawyer kan pampitalang lalo song repen uya repen pung me pantor pali maraban sawas ma PUC the PPA the business kan met kawal utan paren Eri kaya mo pong kausan net what mau api kamera lang magtay-say lelan so magkausan net what ko na rin tato tama mi rangwa di kabar-bar ko magtay man Pohnpei kaya may lalapak iray mga babalita tawakan mabilang ke business kan prabil kasambal ki sawun maray laray tungal tatawakan pen tatawak ni aray ban so de lelang kawal kausan net what ni wadak ni yang ta ibil Pwuhng sama tay lawyer utan sote mata-mata on tarap business tikujung ka lala iraikan magin aleti kontrakin uya nim mamia senator men ranward me mia sabul me loan housing authority the bill thank you the bill farmers home mako senat buat pamanaman ime bang uyawi business laut kan pan aleti kontrak pukat o main praban sub contract sin business tikujung kan ite me ban mia apan kabalela irai me men sabia darai business kap nan saman tadagun construction aban mawang aja business laut kan cuma mawang business tikujung ko seban so saya ta irai me men kawadarai business poran kak yang baiki kapaikan me ban mia nan prodengkan me government panapali dari iutan tunggalan ke reservation laut my Mr. Speaker dikaselatan nan kayun session report in tatag kamodang ko sa nuwad kaptalam ipan pagi malwad and file kamodang ko sa nuwad remind Mr. Speaker tungal sa karmis itinawa ko karagara kamakit malwad and file kamodang ko sa nuwad
Salamau makamugit yumiya romia karyamante. Amoni ban tone sa kamugito tone sa ma Senator Artui. Kalangan ng kompromi, Mr. Speaker. Medyo sakratahan, wow kapatapat melel pacheng sa pulmomoy machiyang air. Sakratahan wang kung komoy Vice o yang honorable members kan karos o yang akiray lakan met pipi yang say. Imin kabinggi yang ya Senator Carol irekan at teragiway o mapit kamutang ko senet. Kasampalan kamutang ko senet pagtailang kak kukuburi yang o kakamaw yala. I mean, kachang ne Chairman and Health ne tatak chow uyayang kamudang ko sa netwo cho pilpachang kichakan may introduce ko sa netwo cho min sakar kita me ko sa netwo kantigun ko sa natin dikiyu ko sa netyo me song-songan apali melel Pohnpei ap melel irailakan chon tatongkan kailan kak ya apali to product irailakan makinta to kong wasakan koros ng Pohnpei Nagkayo kasampal ng kusunatwat Mr. Speaker kailan chapiyata may akot po essential me tagkakong kusunatwat kailan kapantela Pwuhng mabit kusunatwat udana way over to essential me kusunat riyaw me personnel and labor and manpower kun jogi yang Pohnpei state yay minimum wage so ngon check sali uyaban poyong jontatong kan nan business kan kariyaw ime kusunat me kawata employment resident act i kusunat to me labor and manpower kun songon check songon tatok ta me kun wiyaw nam construction company kan po essential me irailakan magjay kun belale to rakung kakache prapta to kari makareta labor officer kun wiya inspection ong songon tatok mayo pung tatok me wiya to so ai me socha me safety imin sakar kita me nan sumpar wono sa malaro labor officer sileman purasang ni project yu imara songon check ni businesso ye uyaban tatok mapung o yang age momon uyaban businesso abang point jon tatong ko imara so check safety ani arai purasang ni businesso aramasaman mela bubudisang nani mo aime labor officer kak safe la aramaso kama niyo ko senato atan ruwa siya yung project kan uti ang so karwaro mamia safety mamia ko senat nan Pohnpei atan ruwa siya yung project kan uti o lao aramas nang katokonimo property aime ime ko senato songo-songonan apwali at least nan chapter 4 ang kusunate mamasan lang labor and manpower at least run wiyata agus regulation man panjabta apali melo product chon tatangkan at least disarap sal and rubber bonim o suit at least mesulu kaya kap chapiya kita aluwe kan mo socha nanap year kay stojo Mr. Speaker, kay istojo ebit mela, ebit ola, lapalanola, ebit aramas esungang kita kas sakanakan ng kabimpot, ng kabin soap, pwede sojo sa protection ka, company ka, it's time company ka napali chon tato, aramas rongala pa ang kachipin, aramas tatok pa ang kacho, ay kusunatet marancap ta pali. Imin perfect jalan kak cabiyata me ko to step by step na ko nang jalan to la kesempalan ko sena to engkak bil protok ko child pulaga batabil me ko to protong ko child na ko chai so ya chai bukon kawata ko sena ten safety o melel irailakan mo kun uya tatok niran ni bong ay imin pa chang Kalangan chairman o sakar kita. Kalangan Senator Artu, imen patrawan sa niyay wat-watok ko sa nete, amumon, so specific o nga tatawag yun, amumon, o chorus.
Nagugama business you Tungalan ki tonto talk limben irai correspond comply with question nete. Regardless makauya tonto talk naman mga construction te mom and pop store te kabiluya farmer men nom tonto talk limben utan safety precaution kan me o tampolo question nete. Medel I kubra child me Speaker. concern wo kuya Speaker. Chay kombal ipatrawan
Ong na supplementary uyak pur o mona tail komalti tay kat nan masin pen kamutan kusun netriyop ki pai sak isu le beniari sak limau LT1 o mona tay komal mia komagat yu thailand file kamutan kusun network o mia karyaman pe kamu Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker mo na tayo bang kadyang nan ususpen kamagad mamaya i kasampal ko yawan ko wawa na magtayo sa bulman ka ng kamal into one kaway din pa Speaker pero po kamat may Mr. Speaker ni wow karagara kamagad maluwa tayo lang kakaraan mo ligtisan ng session rano to sa balban na lagap-lagap ito. Diyan sa lang mo kamagad mamaya Thailand komal tisang dan uyak pur dan rano to sa balban na lagap-lagap ito. Paros na utong kamagito masaniyay Pwuhng masaniso kamagit paita tayo bang komal tisangan dan uyak puro sa balban na lagap-lagap ito.